Ni suweng ba sa kanti ko Don Bosco Media Network ko diram chaksoa ang Alicia A sangma na simang na dali Koborrang ko parkatinga. Kata bichungrang Sidio gatal CNRD block ko sunod na nga Northeast Olympic Games ni football kaususani ko dakanga chang tisa gapa East Zone Senior Masters Divyang Men's Bodybuilding or Men's and Women's Physics Sports Championship na Meghalaya adok ni Susanggen. Top Kolachidok District Stars Aspires Meghalaya District Talent Events hazag ni kulgini ko para katanga. Chugmukpa Koborrang Mungaba Salos Kutong Minister Conrad K. Sangma South Garo Hills aja ni gatal Siju CNRD block ko sunge unangaha. Ya gatal block ko sungani na Siju Jolrango sungdenge gapa mandirang na kusiong ani onga. Ya gatal Siju CNRD block ko adok ni skang gapa Kutong Minister Captain Williamson A. Sangmana unkangaha. Ya gatal CNRD block ko sungyot nani sumayo sak hajal gatamong na may mandirang dongpaa unbak sa assembly ni Deputy Speaker Timothy Shira MLA Rakam Sangma Marcus Marag GM Sangma Rupert Momen Arugaro Hills Autonomous District Council JHADC ni Chief Executive Member Rangba dongpae bakho rangaha. Skutong Minister ya gatal Siju CNRD block ko sungani chi ado ko pelak ni gata namroro seluruhani ko raban na NPP chi dileng gapa MDA Sorkari ni uneng gapa dengtang scheme aro program rangko nambate chusukat na kam ka again ini parkatanga ha. Skutong Minister ni Siju chiri angani wa Focus Plus cards rangko swalanga aro michmarang ni self-help group rang na tangkala kulruchet ni check rangko MSRLS ni ningo unanga ha. Absent dake mang hazal sa richagatam sutko gini wag bisa rangko swalanga ha aro mang hazal gani richabunga crueler do orangko ba swalanga ha. Chadambirang ni do rang na YESS Meghalaya program ni ningo laksa ko nang ha. Skutong Minister CGO Ganga we IVCS ni Collective Marketing Center ni uprakani ko dakanga Jeko Meghalaya Livelihood Access ni Market Project ni ngorokanga unbaksana cold storage unit Jeko wamang na takata wani uprakani ko baskutong Minister dakanga yachi gamige chagaparang na namgani onggen chingani angin diba ya program mansako by a series of program ko chinga takna anga bachingunin anga sijuni iko abachinga timang sijuna singa bloko o chingin nga bachingunin Emilina banga uchakaha uniga mananga na men kusyo nga mijaw ha kulruk bonga tariko chingari mana chanchiachim debana simang sakanchinan masya tentang wedarang namjani sel chingawa sumayo wa program ko ngatna manjaha diba tentang mancangan ko pay sol ko sangsataya nga matela kusyo nga menada alat singnayan ang megapa salang ko biya at sinaw naha aruya na main long pending demand ba long pending issue ko talo at sing susukat na manani gaman anga na main kusyo ka aro chang satay na simang sakanchi kon ya programo na ribay ya programo bakor anina anga na simang sakanchi ko chang satay anga gitsika tong magsiya nga matela aro at singi plak MLA aro leader ang ko ba ya programo bakor anina anga na main kusyo nga aro MLA ang ko ba nga tentang manca anga matela ska Mongolbar Salor Northeast Olympic Games hazag ni kukrukni ni football kalsusani ko basitisni ni matchgrang Shillong ni polo ground kalang skaha ya kalsusani o Manipur gold dog chipaha aro Assam gold sach siyaha gold bridge pe Mizoram Meghalaya ko chiyaha putpar salo basi kulgruksani ng odonggapam ya sarang ni kalsusani ko nakang skagen pungsku bajyo Meghalaya mang Arunachal Pradesh kalsusangen chigini atha o Mizoram mang Assam kalang skagen bri atha mang o Sikkim aro Nagaland kalsusangen Meghalaya Bodybuilders Association ikta changchisag pa East Zone Seniors Masters Divyang Men's Bodybuilding or Men's and Women's Physics Sports Championship na Sakpri Mandirang Susanggen. Women's Model Physics na Valentine Basumatari Bilsi Kulgurkatam Bakurangen Samiwan Bilsi Kulguksa Willinder Konglam Bilsi Kulachibunga Atlanta Dishira Bilsi Kulguktok Bodybuilder na Susaanyo Bakurangen Jeko Yajani Chikni Tariko ni Chibi Tariko na Kolkata Ungatken Jeko Eastern India Bodybuilders Association ni Gita West Bengal Bodybuilding and Physics Sports Association ko gisikray Takanyo Kolkata o Ungatinga Mongolbaro West Garo Hills ni Top Kolachidok District Stars Aspires Meghalaya District Talent Events hazag ni kulkni ko jilmana parkatanga Jeko Yajani Dok Tariko abachinga taha Dengtang Meghalaya adok ni Chadambirang atatang ni changa sapani ko takwisok nga sa hazal chikitam Chadambirang uni sa kulachidok seleka akumat na Aspire Meghalaya Jeko March Jao abachinga tanga hachim Chadambirang ko wamang ni changa sapani ko takwisok na
Cholko na mugsungi abachingata. Ya program ko Directorate of Sports and Youth Affairs, Government of Meghalaya, our State Education Mission Authority, Meghalaya, Semam, paksa pakra me abaching dala. Ya project ko abachinga te sukat kapa, Meghalaya ni Social Enterprise Avenues nga. Ya program mo juma nakanan ko dakapa CM ni Chief Advisor Thomas A. Sangma nga, our West Garo Hills District ni Deputy Commissioner Swapnil Tembe, chadamirang na agan ko patian ko nang ha. Arya programo avenues ko abach tingdil gapa aru uni CEO ngeng gapa Mark Lifelong Stone dong pae bakura e julmana aganan ko dakanga. Yan dal na Koborrang nga ni suwing gapa sa kantikon matela.